Sebengaphezulu kwe-136 abantu asebeshonile ngemva kokuzamazama komhlaba eTurkey naseSyria. Njengamanje ke mbukeli sixhumana nomuntu odabuka lapha eNingizimu Afrika ozinze kwelaseTurkey uNonsikelelo Nxumalo. Manxumalo sikubingelele sikwamukele indabeni zesiZulu. Ngiyabingelela. Sesi awuqale usichazele ukuthi ubekwa yini eTurkey kanti futhi wawukuphi ngesikhathi ke kuqala ukuzamazama komhlaba? Proudly South African, but bengihlala eFinland. La eTurkey ngisanda kuthenga i-apartment. Ngiyenza ama-video okudla nama-video asekamereni. Mangabe ngiseFinland, uFacebook awungikhokheli, so ngacabanga ukuthi mangaba ne-apartment la eTurkey ngoba ngithanda ne-culture yakhona nokudla ngoba ngu-professional chef ngizokwazi ukuthi ngikhokhele ku-Facebook. So ngibese ngithola i-apartment ngayithenga iyona le ngikuyona. Ngosuku lokuzamazama komhlaba ngangila endlini ekseni ngabo 3:30 ngibhizi no WhatsApp ngibe nebusiness enginalo so ngangi-answer WhatsApp wami ngangikhona la embedeni ngasuka la embedeni ngashayeka lapha ewindini ngasukuma ngama ngeenyawo ngase ngisacabanga lokho ibhilidi kwangathi liyatsheka libuyela ngala ngayitshela ukuthi hayi ngoba isakhiwo sethu sisha ngenzeka ukuthi ibhilidi lethu alikho strong liyawo mangiphuma la eminyango ngibona nabo mama bephuma nezingane kuyakhalwa angikhuluma ulimi lala ngikhuluma isingisi abasikhuluma isingisi ngama nje eminyango ngakhala ngabuka abantu bebaleka bengena ezimotweni ngaphandle kokwazi ukuthi kwenzakalani. Oh Manxumalo udaba lwakho isibalo sabantu ke asebeshonile siyaqhubeka nokwenyuka njengamanje nje wena ukuphi lapho khona kanti futhi uphephile yini? La engikhona mangabe sibuka kwi-map namhlanje ade ngibuka nje before ngize la endabeni mangabe sibuka kwi-map ulayini usakude lo wokudlabazaba komhlaba ngoba we are sibhizi nokubuka ukuthi kwenzakalani. Ngingasho ukuthi okwamanje akekho umuntu ophephile because amanye amabhilidi acrackile la ngikhona liki ibhilidi eliwili kuleli dolobha but amabhilidi acrackile njengoba amabhilidi acrackile nayo ukuzamazama komhlaba ngeke sisho ukuthi kuphelile because abantu abaningi babulawe ile yesibili kwaba khona ukuzamazama kokuqala sonke saphuma sabaleka sabuya satshela ukuthi seku right lokhu kuzamazama kwesibili ikona ukubulala abantu abaningi because abantu bayebulele endlini bayitshela ukuthi yonke into right amahemhemu ke ne-alert lokhithi kungenzeka it might take weeks it still does mangabe ubuka i-light sometimes uyayibona i-light ithi iyezwakala sometimes so akukho akuphephile kahle ukuhlala kwibhilidi njengamanje elide abantu abaningi balala kuma mosque nama university nami ngilala kumngani kulezi insuku because kumngani nami isakhiwo sabo singakwazi ukusurvive ukuzamazama kwa 7.8 or 7.9 la kumina akekho umuntu seke weza wa inspector sabona ukuthi ku crackile ama crack akuphi nakhona so it's a matter of ukuthi nje ikhala ngeke ngikwazi ukuthi ngivele ngishiye kanjalo ngiyahamba ngiphinde ngibuye njengoba ngigqokile nje ngiyaphuma ngibuyela kumngani. Manje Manxumalo usuke wazamani ukubuya kuleli noma ke ukuya eFinland njengoba ubushilo ingabe ikhona nje zona indize eziphuma eTurkey? Sezikhona njengamanje indiza eziyayo eFinland bengakayicheck eziya eMzansi uma wayengicheckelile ke ngalo usuku leli lokuzamazama komhlaba ngosuku lokuqala ngosuku lwesibili wonke ama flights ayikhanselwe emgwaqeni kwakuyichaos amabhasi abantu beshayisana bezama ukubaleka endaweni ezihamakhaya la khona amabhilidi engekho made khona amabhasi ibus station ibhilidi elilodwa so abantu abaningi bebalekela ukuyohlala phakathi ukuze makuzamazama and kuyabanda eminyango kunesnow akukho ukuthi uzobaleka uvela uyimele eminyango ngoldo mina ngangimele eminyango ngikhala ngazi nokuthi ngibheke kephi ngoba ngazi umuntu umngani wayengekho kuleli dolobha wayehambe waya kwenye indawo so abantu babaleka bebus station bayohlala nje kunakhona kuyanye imfika njengamanje we are trying ukuthi impilo siyibuyisele kunormali uyabo sizama ukuthi hayi sitshela ukuthi hayi ngeke sekudlulile kodwa inkinga i-update lokho isho ukuthi guys be aware ninga relax bese kuthi ngama flights njengamanje ayenzansi angazi kodwa eFinland akhona but ngoba into engilethela eTurkey ukusebenza ukuthi ngifaka ama video ku Facebook ngifaka ama video ku YouTube ukuze ngizohola angikwazanga ukuvele ngithi okay awuthi ngibaleke ngihambe ngeFinland ngitshela ukuthi hayi ngoba idolobha lethu akakawidliki angiqhubeke kodwa ithikithi bese ngilithengile lokubuyela emuva. Awu Manxumalo sikufisela konke okuhle siyafisa ngathi ungahlala uphephile selokhu nje silandela sibone ukuthi lolu daba lugcina lifinyelele phi lowo bekuNonsikelelo Nxumalo noyithole bambekile ke eTurkey ngenxa yokuzamazama komhlaba okwenzeka kuleli yazwe.